Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Paykunatami Jesusqa hakuchik ñukata katichik. Kankunataka chalwata hapik shinallata gentikunata pusaqkuna kachun yachachishami nirkami. Jesus chashna nikpika linchikunata chaypi sakishkawan paywan rirkakunallami. Jesusqa chaymanta ashata rishpaka kutin shukta wawqindikunatami rikurka. Paykunaka Zebedeupak churikunami karka, shukqa Jacobo, shukqa Juan. Paykunapaq yayawanmi barkupi linchikuna rikirishkata yachapakurkakuna. Jesusqa paykunatapishmi kayarka. Paykunapis yayata barkundik sakishkawan Jesuswan rirkakunallami. San Mateo 4:20-22 kama. Jesusqa Galilea mamakucha Filipimi karka. Aqllankapak chinallatik paypak grupupi ashtawan riqsishka huchullapi kaq karikunata kayankapaq. Kay grupumi Jesuswan tukuy punchakuna paypak ministeriota runapi purishun nirkakuna. Kaypimi tawka waranga gentikunamanta yallitik waqcha gentikunata kayarka. Jesusqa paypak yachakuqkuna kachunka paykunatami kayay kallarirka. Jesusqa chaymanta ashata rishpaka kutin shukta wawqindiqkunatami rikurka. Paykunaka Zebedeupak churikunami karka, shukqa Jacobo, shukqa Juan. Paykunapaq yayawanmi barkupi linchikuna rikirishkata yachapakurkakuna. Jesusqa paykunatapishmi kayarka. Paykunapis yayata barkundik sakishkawan Jesuswan rirkakunallami. Jesusqa mana mashkakurkachu ashtawan alli preparado yachaq runakunata paypak yachakuqkuna kachun aqllankapaqqa. Payqa ashtawanpish yachachinkapaqmi runakunata mashkakurka. Kutin ima paqtachikunatatik chay runakunaka charina karka imata mana mañakurkachu. Jesusqa tukuytaqmi yacharka Juan hawaka, shinapish tukuytaqmi huyarka. Jesusqa Juanta kayarkami tukuytiq paypaq kawsaypi shuk musukyachita rurankapaq. Juantaqa mana kayarkachu imata rurashkamanta mana kashpaka imata ruray tukushkamanta. Ashtawanpish Jesusqa kayarkami Juanta huyashkamanta. Chayllatatikmi tukuy ñukanchikwanpish Jesusqa ruran. Payqa ñukanchiktaka kayanmi kushiklla kawsayta charichun. Mana ñukanchik imata rurashkamanta. Ashtawanpish pay ñukanchikta hatunta huyashkallamantami kayan. Misión Chasqui uyachirka, Samachik shimikuna. Ashtawan yachankapaqqa correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay. Pagillata uyashkamanta.